Maya paabak po kaya katamungan, pagmasusyan tayo po ngini, in solemnidad ni katawan at daya na Kristo. Pagkabetala po king banala misa ring makatuking kayadwanan, para king kapasalamatan daring makatuki, Lito and Lori Zapanta and family, Luisito and Alejandria Gumapelix, para king kapasalamatan king Aldoning Kebaitan daring makatuki, Monica Apong Monic Ponce, Dolores Canlas Ang, Amelia Sabilo, Bien Elia Dumlao, Carl Enil V. Manalang, Hermanda Sabilo, Direk Radley Gilas, Patricia Colin Salvador, para king personal akayadwanan daring makatuki, Amor and Carmelita Bautista, Rosana Reyes, Willie and Jojo Hamoy, Leticia Wu and family, Vic and Del David and family, Phil Janet Castro and family, Jimmy and Inday Santo Domingo, Joy Espino and family, Danilo Senaida Maniti and family, Lynette David Nukum, Bernie Baby Henson and family, para king malagwang kapaldanan daring makatuki, Jose Bautista, Jennifer Manarang Callas, Virgie Cesar, Nerissa Mendoza, Helen Ponce, Ricardo Cruz, Menyang Berber, Alvin Maniti, Grace Manansala de Jesus, Maria Fe Tulabut, Ernesto Dizon, at ding hanggang kakaluguran at kamaganak ang masakit, para king alang hanggang kapainuwan ding kapatatamong miyango na biye, Cecilia Placino, Demetrio and Maria Gutierrez, Sani Popoy, Narciso Badoy, Robinson Magtoto, Florencio and Erlinda Gagi, Dolores Francis and Janet Gagi, Alberto Tomasa and Felipe Naku, Africa Dominic and Pablo Naku, Remedios Villarin, Modesto and Crispin Texon, Engracio Texon, Guillermo Solatorio, Feliciano Torno, Domingo Meneses, Corazon Ginto Balboa, Loida Percy Agustin, Edgardo, Father Jason V. Miranda, Father Marius Roque, Virginia and Josefina Gordon, Clarita Gutierrez, Magdalena Ferrer, Marciano Garcia, Ruelio June Villanueva, Rufino and Lisa Gagi, Cesar and Michelle, Trinidad Ener and Oscar Naku, Lucica J.R. and Willie Naku, Aurora Texon Kinkayandet Anniversary, Josefina and Dale Clarkston, Marcelina de la Peña, Florita Ticalo, Erlinda Kulala, Pablito Malyari, Rolando Sunglao, Alex Resurrection, Magno and Francisca Hipolito, Dolores Pasyon Manalo, Oliver Maniago, Nestor Evangelista, at ding sablang kaladwa king Purgatorio. Talakad tamo po at makyabe ikanta indalit a pamuklat.
King nagyuningig pa, po ng anak, po ng banal na Espiritu, Amen. ing grasya ni ginutang Yesu Kristo, ing lugod ng Diyos, ing pamakyagong king banal na Espiritu, yang manatili sana kaya kayungan. At kaya ka, antimurin. Maya payaba po. Maya paabak po among. Pagmasusyan tayo po yung solemnidad ng katawan at daya ng Kristo. Corpus Christi. Kanita po malatiko ating tamong prosesyon istong makanining panahon. Dadala tayong Santissimo karendalan. At den tao po tang nalabasan la pakasiklod la. Lungub kay kayong palengki, lungub kay kareng lugar-lugar. Anong no ka rin tatanggapan tayo Kristo bilang kay katang tune tinape at tune alak biye king kay katamong aldoldo. Kapatad, panigobran tamo yung kabiyayan tamo aldoldo, pipapagalan tamo yung kay katamong kabiyayan kay pamangailangan ni kay katang katawan at di pamilya. Dapat mo naman kailangan tayong katawan at daya ng Kristo. Baneta mo kalingwan atin pa. Bukod kayong tinape ning katawan, ning tinape ning biye, ating sakripisyo ning pamamye king sarili. Kapatad ka rin panahon, tamo migdake, tinape, at biyag kabiye ka rin aliwa. Pero agyuta naman, ang yatang kapatawaran king Diyos, king katang pamagkulang. Itangan po, Magkumpisal ko, king Diyos, sa mayupayang tutu. At kaya kayo kapatad, huling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at niyayaliwang kakulangan. Uli nito, ipanigapu ko, kan Santa Mariang Kapilanman Birhen, karen sablang Anghel Ampon Santo. At kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, king Diyos, sa ginutamo. King Diyos, sa mayupayang totoo, pakaluan ng atamo, at king pangapatao daling kasalanan tamo, dala ng tangan sana, kimbye, alanganga. Amen.
Manalangin tamo po, isipan tala at ganakan din kaya katang intensyon, din kaya katamong panalangin kayong misang itin. O Diyos sa ginumi, ela katanggap-tanggap kaya kayong sakripisyo, hingi at gulaling sarili mi kaya ka, at king balang metong at metong. Makatalakat kay king harapan mo, king ananganggang sakripisyo, mune ing pakamalan mong anak, ami bubuki kayang daya, pauli ding lugod. Kapnan mo kami king kayang espiritu, bani kay man, miye kami, alang-alang kaya ka, at para king metong at metong, kambening makabuklat na palad, at makasariling lugod, ama mabibuklod, karing sabla, at susuyo karing sabla. Itiadon mi kapamlatan ng Kristong ginumi. Amen. Liturhiya ning Amano. Pamamasang ibat, king libro ning Exodo. Inyang mibalik ya Moises karing tao, selita nangan karelo, ing sablang yuyutos no, at patupad ning Ginu. Ngarangan may kibat, king metong mong siwala, tuparan milangan, ding sablang kautusan, abinye ning Ginu. Binilino ngang Moises king metong akasulatan ing sablang inutos ning Ginu. Itang kabukasan na abak maranon, mitalakadyang metong altar king lele ning bundok. At sakaya mitalakad, 12 asyas abatu. Ing balang metong kareti, mangayin tulidyo king metong karing 12 tribu ning Israel. Kaybat, tinuruyang mapilan akayanakan alalaki, bang mangpang sakripisyo, karin para king Ginu at midawon, mapilan abaka bilang sakripisyong piso suluan-suluan. Kingwa ng Moises ing kapit na king daya, at binili na karing mga ragul alulanan. Sinabog na king altar ing mitagan. Kaybat na nito, kingwane ing libro ning kasunduan at binasa ning masikan karing tao. Ngarang may kibat ding tao, tuparan mingan at daptan ing sablang inutos ning Ginu. Kingwane kanitang Moises ing dayak king lulanan at pisikano ring tao. Nga nakarelo, itiya ing daya ning kasunduan at tinatag ning Ginu, kambe yu kanitang binyeno reting sablang kautusan. Ing Amano ning Ginu. Salamat, King Diyos. Ing pakibata mo po, kunan ke ing kalis ning kaligtasan at mawas ko king lagyo ning Ginu. Kuanan ke ing kalis ning kaligtasan at maus ko kinlagyo ning Ginu. Nano ing malyari kong ayampang king Ginu, king sablang mayap ade patana kanako. Kaya kakong iyampang alak amanyaman, bilang kapasalamatan king binyenang kaligtasan. Kuanan ke ing kalis ning kaligtasan at maus ko kinlagyo ning Ginu. Panamdaman ning Ginu, nung ing metong karing memalen no, meteyo. O Ginu, ako ing kekang talasuyo. Susuywan da ka, antimo ing pamanyuyo na keka, ning kakong indu. King kamatayan, linigtas mo ko. Kuanan ke ing kalis ning kaligtasan at maus ko kinlagyo ning Ginu. Kaya kakong idawon, ing ahin ning kapasalamatan, at ang paganan, king kakong panalangin. Ding kakong pangako, king Ginu, kakulang tuparan. King katipunan, ding kekang memalen.
Kuanan ke ing kalis ning kaligtasan at maus ko kinlagyo ning Ginoo. Pamamasang ibat, king sulat ng Hebreyo. Dapat ngeni dinatangya i Kristo, ing matas a saserdote ning bayong kasunduan. Ing toldang gagamitan no, laluyang maragul at alayang kalupo. Eregewa ring tao, nga nawari, eya kabilang karinglelangan keti king yatu. Minsan mo linog king kabanal-banalan a lugar i Kristo, at ito sapat na para kapilanman. Eredaya ring kambing at biserong baka, ing daralanang idahon anting sakripisyo. Nune ing sariling daya at api kayabutan na ing alang hanggang kaligtasan para kaya katamu. Nung ing dayara ding kambing at ding toro at ing abu ning dumalagang bakang dilukan, pipisikda karing taong lalawan nang midungisan ning batas, malilinis la king sablang dungis ning laman. Lalong maygit, palak kanito ing arapat ning daya ng Kristo, aking kapamilatan ning Espiritu, alang hanggang idawon no ing kayang sarili bilang ganap a sakripisyo king Diyos. Ing kayang daya, ya ing makalinis karing puso tamot kaisipan, bang manibat king sablang dapat, aalang kabalugan, asuywan tayo ing Diyos amabye. Uli na niti, i Kristo ya ing talapamilatan ning bayong kasunduan, bang ding sablang inutos na ning Diyos, kamtanda ingalang hanggang kalam a pangako no. Malyari iti, uli na ning kayang kamatayan, ang makapagligtas ka ring tao, king miyayaliwang kasalanan do, kanitang makasakop la pa, king minunang kasunduan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad tamo po bang parangalan ing mayap a balita. Ako ing mabiet tinape at tini po ibat banwa nga na ning Ginoo. Ing ninuman mangan kaniti, meya kapilan man. Ginoo, manatili ang kayungan, At kaya ka antimurin. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Marcos. Ligaya kaya ka o Ginoo. King mumuna ng aldo ning piyesta ning tinape alang lebadura, aldo apakamate bisero tupa naning Paskwa. King mumuna ng aldo ning piyesta ning tinapen alang lebadura, aldo ning pakamate biserong tupa ning Paskwa, kitnande ki Jesus ding alagad. Nukarin mo buring isadya ingapunan na ning Paskwa, tibura na lang Jesus ding kayang alagad kamben niniting panabilin. Munta kayo king syudad, salubungan na kayo ning meto nga taong magdalang bangang danong. Kot na niye king baleng sa langyana
at sabihan niyo king makibale. Pakutang na ning maestro, nuyeng kwartong pipanganan mi, king kanakong alagad, king apunan ng Paskwa. At iturunay kaya kayong malwala sa kwarto babo. Makayayos na at kumpleto na gamit. Karin nyo isadya, ing apunan tamo. May kola ring alagad at mintalaking syudad, at ikiting sablang lerawa ng Jesus Karela, at si Jading apunan ng Paskwa. Kabang mamangan la, kinangwayang tinapi Jesus at pepasalamat siya king Diyos. Pemiraso ne ing tinapi, at kambening kayang alagad nga na tanggapan niya iting ka na akong katawan. Kaya ba nanita, king waning kopa at pepasalamat siya king Diyos. Binyaning kopa, karela at inom langan. Sinabi ng Jesus, iting ka na akong daya. Ing daya ning kasunduan at talang mibubu para karing dakalataw. Ing katutuan sasabihan ko kaya kayo, ene pasawon minum, kaniting alak, ang king aldo, ay inom ko king bayong alak, king kayarianin Diyos. At kay ba nanita, metong adalit, migkantalang metong adalit, at bintaya, king bundok ning olibo. Kaluguran kong kapatad, ing maya pabalita, ni kaya katang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Test mic 1, 2, 3, test mic. I will just use this place, my 9. Kilagyo ning igpampo ning anak, panimbalan ng Espiritu, Amen. maya payabak po kayo kongan. In Diyos, pakab siya nakatamo. In Diyos, pakana nakatamo. A God who feeds us. May nasa saneta mo, kayang pamisip, nung nuka rin, in Diyos, bidadaon ta kaya, we offer sacrifices, libation, and different ways of offering Him to appease or certain atonement for sin. Pero kayang kikatamong kapiesta na pagsadyan ngeni, kikatang pagmasusyan ngeni, pepakilala na yung Kristo yung meto nga Diyos, mibibiyeking kayang sarili. Sana datang yung panahon ni tamungan, vaccinated tana. Sana datang yung panahon ni ta, fully vaccinated tangan. Pangapepayawas na kayo, munta na ko po. Baka nita datang panahon, miyabiyabi tana kening, tana mag-face mask. Datang yung panahon, mas maswelo tanang mitalamitam, tanggap bisita ka rin bale. Kasi may gaganak ako king metong epekto ng pandemya, pote na biyasang tanggap bisita. When we do not know how to host our guest. Pilanta ng banwang pagpiesta. Nung atin man piesta, paluto ko, padala ko po kayo. Pero aliway tan tatanggapan mo rin bisita mo, agkat mong mangan, kasulo mong mamangan, ikaw megluto kay si Jamo. Iti yang tandaan ng metong biyeng malugod. Wari kaya katamo, balang pamilya, ating tang pagmaragulas specialty. Kunyari mo yung mga ko, pagmaragul din kayang asado, ampoy kayang tidtad, ampoy kayang okoy. Potang bisita mi, pagsadya mila, masaya kami, pagmaragul mi, katulami. We are joyful and passionate when we serve the best of what we have at home. Our cuisine. Para keti, nga pansin ko, yung inapak. Dahil kaya kayong rice cake. Manyaman lang naman po keti. Kaya kayong luluto, kayong pibale-bale, balang pamilya. Sana ini mawala. Uling misya na itanang momorder tana kayong telepono. Mag-text tana mo ka rin Grab. Ang po ketang food panda. Po tagalang ita na biyasang megluto. Po tagalang yan ako biyasang tanggap bisita. Sana po tang kaibat ng pandemya, ibalik tamo ito. Ang yang simple mong paralan. Bakit po? Uligin Diyos, magtauya, magsadyaya para kay katamo. Kanitang minunang tipan, misane tamo, potang iyadan, inganak na,
Ikain ang popay Abel. In karelang pamipate, tungkil karelang pamagain. Abel was offering the best from his flock. Itang peka, mataba ng baka, yang kayang darawon. Samantalang ikain, tatanam niya. Itamong sobra-sobra na, kitang kayang pupul, yang darawon na kayang Diyos. Bala mo linto, ikain, may tanggap, in kayang daon. Pero in kang Abel, ba't kayang pinubluban at masayayang midadaon, may tanggap king Ginoo. Makanyan mo naman, isipan tamo, ang ganyan tang panahon ng Kristo, iya mismo, mi daon niya, king Diyos, ang timong mumunan diling, anak kami bait, kang Maria, kang Imana. Ingaws na po gani, presentation at the temple. Pero kaya sa aking iya mismo, yung idaon day sarili na yung anak, atin na pong darawon na turtle doves. Pichu, may dadaon na pong, magdaon na pong pati-pati. Akit mo la kakaluluan ni Jose, ang po'y Maria, yan tang may daon la turtle doves. Detang pichu na balang palating pati-pati. Pota medyo makwalta ka, ingkaya kang idaon, tupa. Potang mas makwalta ka, bullocks, bulls, rams, mga ragula baka. Potang kalulu ka, turtle doves. Pero magdaon la, king templo, presentation at the temple. Pero Jesus mi daon niya, king Ginoo. At iti emutang simpleng pamidaon seremonyas nune mo naman kay mismong biyena. It was so pivotal. Tang may naliwa ing panlalawe king gatang pamidaon king Diyos. Uling Kristo bilang anak ng Diyos. Pepakit na kay katamo, iya mismo darawon na kayang sarili para kay katamo. Dati midadaon ta kay Diyos, a God who we feed Him. Midadaon tam, baka baka nita may patawanan lang kasalanan tamo. Baka nita may kakapayapan. Kareng aluwang reliyon natin baka na muron. They offer different eggs. Kareng madre, king Betis. Pero, Kristo beligtad na. Bala mo siguro, he was inspired from Psalm 23. Nga na, the sheep are fed by the shepherd. Na in Diyos kalupa na yung metong at pastul, pakanano rin tupa na. In Diyos kalupa na yung metong at pastul, ay no paboren kakawa at dadanop din kayang kawan. With that kind of model for Jesus, it turned our perspective of God, whom we feed, to a God who feeds us. On the other hand, Jesus is hosting the Last Supper. Kikitang Ebanghelyo ngeni. Jesus bala mo yung taya para king karelang apunan. Yung magpapakan kareng kayang disipulos. Madalas kayong Ebanghelyos, daramdaman tamo, Jesus makipangan niya. Kaya tang wedding at Cana, makipangan la. Pupunta ya kareng miyaliwang bale, makipangan niya. Pero ang ining tauling apunan, iya, ing taya. Iya, ing tinape. Eliwang mo itang tinape ang bibiyena, nune itang mismong sarili na, iting tinape, kanakong katawan, itong alak, kanakong kaya kayong inuman. Totoo naman po iti, ang ganyan tang peka na noreng 5,000. Ikityo po, talag yung pakanan din, Jesus. Ang gyan pangadwang dalan na eldo, sweldo, talaya pakanan. Alingan na pakanan tala, maranop la rin tao. Therefore, Jesus is not only feeding people out of social concerns. Wari nang kay magpapakantan tao uling birthday mo. Kung Arnel, birthday mo na po. Birthday mo, magpapakan ka last week naman, birthday na pong OPM. Magpapakan ka, birthday mo. It's more of a social obligation. O magpapakanta mo, piyestata mo. Akong taya, piyesta. Kasi it's a religious obligation or tradition. Pero waliway tang pakanan mo rin tao. Uling maranop lang. Pakanan mo rin tao, uling kailangan na yung pamangan. Kristo, karetang 5,000,
nalape ka na, uling birthday na. O, mangan kayo nga na, birthday ko nga na. Ali, birthday ng Pedro nga na, good time. Ali po. Uling atsula keng masakit na kabilyan. Anyay Kristo, gewana, itang pamamirasong tinape. Dake-dake, mengan langan, alang meranok. Kanita po king Emmaus, nung napansin nyo, lalakad jay Kristo, kaya benoren kayang disipulo, edi manakilala. Yan tambengi na, may kaya ni Ginu, salangi ka Ginu, bengi na. Kinumbirade, dapat ang yang kumbirado yamo, yung may mirasong tinape, at binyening tinape karela. He was a guest who turned into the host. Yung bisita, pero yung migpapakan, kareng kayang mengumbira. Sana kay katamo man, misan o makatadwa kim biya tamo, hanggang agyo tamo, ayag yun tamo mibibiyaking kaya katang sarili. Ating ko pong kwento kaya kayo na. Misan, ating ko nga nindam, itang meto nga tao, nga na, neman po kalulu, kalulu. Sabihan daretang, nakman po man, wala ka rin machismis o nandindam kaya mo po, among baluyaya na da, makpangan niyang makpangan. Potang ating okasyon, makpangan niyang makpangan. Eman pukete, eman nangiles. Atsu yang atsu. Pero potang iya, eman babagot, eman gagastos. Agyo na, eman sasahok. Bala mo, itang panga Kristiyano na, eya ganap. Eya magtaya. Kung sabihan dapat makwalta ka. Kung sabihan dapat milyonaryo ka para mitaya. Nung nanoy ngatin, at yung imbiyeta mo ito. Neng kaipin, mas mapamiyela pa rin kalulu kesa ka rin makwalta. Mas midadaon laping magtaya ding sarili rin mas mangailangan kesa neng kesa ka rin atinan. Incomparable ways of their capacity to give. Anyapin po, Jesus papapakit na kay katamo, the reversal of God who used to be supposed to be the recipient of our sacrifices and offerings. Now, He shows us a God who offers Himself to feed His people. Karagul na pong pamiliwanita. Anyapin po niya ang misabilay Pedro, ang po Jesus, in John 21. Kanitang peksabihan ng Jesus si Pedro, bayo yapaitas banua, nga ng Jesus kang Pedro, kaluguran mo ko. Peter, do you love me? Siyempre, makibat si Pedro, wag ino, balum, kaluguran da ko. Nang penabili ng Jesus, nang penabili na, pakanan mo, reng tupa ko. May katatlong ukdo, kaluguran mo ko, pakanan mo, reng tupa ko. Emo paboren, daranop, emo paboren, kakawa. Emong paboren mi paboren. Ita yung katang misyon. Ita yung katang biye Kristiyano. Ngeniking katang ebanghelyo, kabang mamanganla, kingwaning tinape ating kalis. Bibieno rin tinape, ampoy ngalak, pero sabihan na iting tinape ngayon iting ka na akong katawan. Ing alak kay te, iting ka na akong daya. At hanggang ngeniking katang misa, darahon tamo yung tinapet alak. Papagana ka, nakikatamo, aldoldo, magmisa kuketi. Aldoldo. Ing tinape ang pangalak. Midarahon niya para kay katangan. Emo para miyabe tam social reason. Nalipo, uling iting misyon tamo. Pakanan mo, reng ka na akong kawan. Neng kay po isipan tamo, obat mo, ita magkasakit tamo. Pabure na katayatan ng Diyos. Misa nating meto nga tao, lepitan ng meto nga pari. Yung lagyuning pari, Father Enrico Gonzales, metong niya pong Dominican preacher. Nga na, Father, pwede ba akong mag-complain kay Jesus? Bakit? Nga, kasi ang hirap ng buhay ko. Meron akong gusto, hindi ko nakukuha. Meron akong pangarap, hindi natutupad. Meron akong sakit, pero hindi pa nagkakaroon ng lunas.
Gusto kong mag-complain sa Diyos. I want to complain to God. Sabi na po ni pare, sige, kung gusto mong mag-complain sa Diyos, sige. Iharap mo sa Diyos, sa inyong panalangin, ang iyong mga inahing, ang iyong galit, ang iyong pangangailangan. Pero, pakiusap ko sa iyo, you should pray and complain before the big crucifix of the crucified Christ. Sige, lumapit ka kang Kristo, mag-complain ka. Ala kong malan, ating ko sakit, masakit ko. Marap ka kang Kristo, potang agit meng makapako, keng krusong nanin kabilyana, mipakarine ka, kingge kang dadalanan. Neng kay potang ating tang problema, bala mo, itamo na mo yung ating problema. Ita mo na yung magkasakit, ita mo na yung manasakit, ita mo na yung mayap, ilang ngay mayap. Pero potang lawan mo yung delana ng Kristo kayang katawan at kayang biye, marayu, kingge katang kabilyan. Apusan tasaning masakit, at agyutang mamye ka rin aliwa. Ituruyo rin anak yu, isadyayo rin anak yu, maging Kristyano, mabiyasang mamirasong tinape, mabiyasang magsilbi, at magyasang makyalam ka rin marano pat mangailangan. Ela mo sana mabibiye para kikarelang tagumpe, kabyasnan at sarili. Minsan po may kipag-birthday ko. Dening mag-birthday rin ni Presidente, de po yata rin Couples for Christ, Keti Pampanga. Yung architect Willie Ganzon, ng Poida Idina. At may birthday la, pureng may asawa, may birthday la, may asawa la, may birthday la. Kimbirada ko, minta ko. Ano kaswelo din ng may asawa? Balak sa mo, nanong regalo da rin anak da po, ta selidong malan, no, selidong sakin, no, selidong nano, na. Deng anak da, mga dagul na naman po. Nano po, bali po nanin tula da rin may asawa. For the first time kano, deng anak da, ilang megsadya, birthday da. Ilang megluto, baka maranon. Peka nandala rin, pengari da. Ilang megplano makanando da yung pagselebran, den birthday din pengari da. Kasayada rin pengari. Kasi ding nanganak, ilang magpapakan. Ilan ang tataya. Ilan ang makalibutan. Kaswelo ko po tandang anak yo. Agyuda na akong midahon ken tinape. King lamesa. Naman kailangan ila mong ila pero bagya-bagya. Yadyayo rin anak yung kalupan ng Kristo. Midahon king karelang sarili. Ulingin Diyos, iting tiro na kay katamo. Kristo, yang pepawaga na kay katamo. The best way to show your Christianity, not with words, not with speeches, but with projects, but when we really feed each other with the grace of our faith. Kilagyo na ningig pa, paning anak, paning banal na Espiritu. Amen. Talakad tamo po. Ipasyag tayo po, inggi katang kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, sigpang mayupayang tutu, di na lang king banwat yato, at kang Yesu Kristong anak na bugtong nga ginutamo, pengagli king upaya ni Banal na Espiritu, mi bait kan Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mi kutkut, tinipaya karing mete, king katlungaldo, sinubliang mebye, pepayta siya banwa makalukluk wana ni Diyos sigpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, bammukum ka rin mabye ang pong mga mate. Sasalpantaya ko kin Banal na Espiritu, kin Santa Iglesia Katolika, kin pamisamak din santo, kin pangapatawa da rin kasalanan, kin pangasubliang medeng mete at kin biye alang angga. Amen. Makatipon tamo keti, king lagyuning sinubling mebye ginu, at sa salpantayanan tamo keti, imbusal tamo, kambening kayang amano, ading kayang pamangan, at inuman, ing kayang sarili. Ngatangan pong makibat, ginu, pakisan metong mo kami, king lugod mo. Gino, pakisan metong mo kami, kinlugod mo. Para king iglesia ning Diyos, ing balayan ning Diyos, bang ing kapag masusyan king Eucharistia, pakisan metong nakatamong maigit pang matalik king ginu, at papanatilya nakatamong sumulong king kayang wangis, ipanalangin taking ginu. Ginu, pakisan metong mo kami,
king lugod mo. Para king yato at nung nuta mabibye, bang manibad king panaslag ning aldo, ang gana king panalbog ng banal ay sakripisyo, midawon niya king Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakisan metong mo kami, king lugod mo. Para ka rin sablang Kristiyano, baning matampang pamagmasusi king Eucharistia, pagkaluba na katamong sika ng sumuyo king yatong iti, kapamilatan ni pamangawata, alang patanat sumulong, king pamaging yato ning Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakisan metong mo kami, king lugod mo. Para ka rin Kristiyanong malilili kindalan papunta king pisamban, ban atalastas da, king nung alayo ing Eucharistia, ela malyaring mabye, anting Kristiyano, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakisan metong mo kami, king lugod mo. Para king komunidad ning kiyakatang parokya, ban itamungan, sumulok tamo, king pamamye ulaga at lugod king banal ay Eucharistia, ban kapilan man, etamo dumayo kaniti, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakisan metong mo kami, king lugod mo. Ngeni po, adwan tamo yung sarili tamong kapagnasan. Ginoong Yesus, pakiramdaman mo kami at pasignangan mo ang katawan mit daya. Ban apatutuan mi ing pangayat mo, keti king yato. Maging ginura ka, ngenit manggaman kingalanganga. Amen. Ing liturhiya ng Eucharistia. Talakad tamo po. Manalangin kayo kapatad, banda ating kikatangdaon, matanggap larapanin Diyos, igpang mayupayang totoo. Tanggapan sana ning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapurit ikaligaya ning kayang lagyu, king kiyakatamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Ginoo, mananasanang itinape at kalis sa darawon mi, yatad da kikika Santa Iglesia, impamisan metong at kapayapan at tatalakaranda. Itinganaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo, manatiliya kay kayungan, At kaya ka antimurin. iyat na yoreng pusoyo. Makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayo in Diyos aginutam. Iting karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliting pasalamatan da kang parati at numan ka rin o igpa, Diyos ingalangang at lubos mayupaya. Kapamilatan ng Kristo ang ginumi. King tauling apunan, kabang makalukluk king lamesa, kambening kayang apostol, dinawo na yung kayang sarili, anting alang musing a kordero, ang matampang ain, kambening ganap akapurian kaya. I Kristo binyena kay kami, iting kapigagan na kan king kayang pamaylasa,
Ban kim pamagkalam na kaya kami, ingke yang pamakabus, upaya, manggaman, king kapupusan ning panahon. Kapamalataning maulang sakramento, pakanana kaming kayang balayan, pasik nangan mo rin kaya kaming kabanalan, ating pamilya mo, king meto ketawan, lumakad ya king sala, ning metong kasalpantayanan, king metong apamisamak, king lugod. Lalapit kay ngeni king kapag mulalan sakramento, ban king pamisulumi keka king dulang at sumulo kami king wangis ning sinubling mebye Kristo. Inyatu magsan metong ya king ketawan, batiat chat ne ingge yang mabilog dalit at pag kalaman na ingalanganggang sa sambanda ka at pupurian, manggaman, kapilan at ngamingan kakanta. Tunay kapin banaloy pa, igang panibatan sa blang kabanalan. Ulinita pagpadalampumi, pabanalan mo sa naratingayin king Espiritu mo. Ban para kay kami malyalang katawan at daya ni ginuming Kristo. Bayan mi daon kusang lupking pamaylasan at kamatayan. King waning tinapit pe pasalamat sa kera. Piraso na at binyene ka rin kayan disipulos nga na tanggapan niya iti ikongan at kananye. Itiyin ka na akong katawan, ami daon, para kay kayungan. Makanyan mo naman kay ba't nga punan kingwaning kalis, pasibayan pepa salamat kaya ka, binyaning kalis ka rin kayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan, minumko kaniti. Iting kalis ni nga akong daya, daya nimbay talang hanggang ti panamibubo para kay kayo at para ka rin sa blang tao. Ban kanita mi patawaran na rin kasalanan, daptan nyo ite bilang kapigaganakan ka na ako. Pasyag tayo yung misteryo ng kasalpantayanan. Inyang yan igaganakan mi o igpaing kamatayan, pamanyubli ng mebya ng anak mo. Daraon mi kaya kayong tinapin ng biyet, kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan, kaya kayong pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kami sanang misulusulok ing katawan at daya ng Kristo. Midaon kami mo naman,
king harapan mo, king meto nga banal Espiritu. Ganakan me oigpay Santa Iglesia mo makalaganap king meto yato. Ban mi ganap king lugod kambe ng Francisco, kay kaming Santo Papa, Florentino, kay kaming Arsobispo, ding sa Blancpari, at ding hanggang malugod ang susuyo, magobra, sasaw, king kay kaming pisamban, king kay kaming kasalpantayanan, keti king Banala Cruz. Ganakan mula naman di kapatid ming pepainawan at manenayang subling miye, ading sablang miyangu abye. Tanggapan mo sana king maligay mong harapan at pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga, ban kaya benang Maria, Birhenin din Diyos, San Jose kayong esposo, ding sablang apostol at santo at inupat king malmong kaburian king kaya kabanin panahon, puriyan dakat paligayan, kapamlatan ng Yesu Kristong kaya kanganak. King kapamlatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang totoo kagom ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Mausta mo king Josig pa, king panalangin, tiro ng Jesus kaya katamo. Ikabos mo kami o ginuking sa blang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, banting ka sa upan kaya kang pakalulo, parati kami ikabos king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatang na Yesu Kristong, kaya kaming talapangabos. O ginaming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan ni kaya aming kasalanan, no nelawan mo ing kasalpantayanan ni kaya ka Santa Iglesia, at pamayapan mo yung pang milugan nagpangking kaburian mo, igang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing lugod at kapayapan ng Ginoo manatili sana kaya kayo nga. At kaya ka antimurin. Pasyekta po, miga kami itong tamo king kapayapan. Kapayapan po kayo nga. Kapayapan po kayo nga.
Nyo yung kordero ng Diyos, nyo Jesus, sa milalako, king kasalanan na ningyato, nuwal na ring mayaos, king apunan na ning kordero. Gino, e ako matampang tanggap keko, dapot, yagkas miya yung amano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atyo ko, king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ko, may gitkin sablang bagi, at pagnasan ko intanggapan da ko. Dapot, pauli na ningening pinandit, era ka atanggap kin sakramento, umeka mo man espiritual kin puso ko. Kakaulanda ka, bala mo wari at yuka ka rin, at pakisan metong ken lubusan in sarili ko keka. Emo sana hipayin tulot kapilan man, ingmi kawani ko keka. Amen. Orasyo Imperata. O mapamakalulu ang pong mapagmalasakit tay pami, lalapit kami kaya kan niling masipit na pamangailangan mi, adwan mi kaya kang kambilan na tingatan mo kami, labat ing COVID-19 na migdalang dakal lakasakitan kaya kami, at may kamate ka rin dakala tao. Adwan mi ngeni kaya ka baligdan mo kaming mitmong lugod, yatchat may kaya kami mapagwalo mong gamat, at makaulo mong gamat, at
king takot mi, king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, at pasiknangan mo yung kasalpantayanan mi, at pasulungan mo, ing masabal mi, king metong at metong. Ipamnalangin mo na ring mamuntukan, king pambansa at lokal, para king kapakanan na ring memalen. Bendisyonan mo, ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na, ing pandemya, king bansa at king baryo mi. Ipanalangin mo na rin, Dr. Narcis, sa ding sablang lilingap, karing misalunan, ban makasuyula, karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mong kalausan, king kaisipan at kayatawan, pasiknangan mo, ing karilang pamagtugalaling king sarili, at lingapan mo laring masakit. Mula paboren miyawa kaniti. Ipanalangin mo na retang miyawa, kumayaplasan ng malalagwa, ingatan mo la retang lilingap karela, at pagkalaman mo lang alangangang kapainawan, detang miyango na biye. Pagkalam mo naman kaya kaming grasya mo kareting masakit na panahon, ban mag-obra kaming miyabe-yabe para king ikakayap daring sabla. Ban makasawag kami, king pamangailangan da, rin pakakalulo. Mananasan ang paulining masabal at pamagmalasakit mi, king metong at metong, mi kabyus kami, king alang kasasagkulan, kaniting krisis, layon tarian mo kami, king pamagbayulog at kabanalan. Itiaduan mi kapamilatanang Kristong Ginumi. Amen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo po. Talakad tamo po. O Ginuming Jesucristo, babiya mo kaya kami, ing kaya kang katawan at daya, niting Eucharistia, ating metong atanda, agyaman ngeni, karaken kami, kimbiya mo. Mananasan ang akamtan mi, ing lubos, king kayarian mo, nung nukang mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kaya katang baryo, kaya tiking sapang bato, number 2 tamo, kareng magit 30 barangay ning Angeles. Dati last year, achuta ken tauli, ngeni manimuna tano. Bagamo keng eskwela, salutatorian tano, kareng COVID cases. Number 2, imumuna na kay katamo Santo Domingo, 30, itang 27. At lunamo number 1 tano. Taman number 1 keng Kasipagan o keng Kalinisan. Number 2 tamo keng COVID. Nambunin na sabihan nita, lalutang magkakalale. Nung last year, maka-lockdown tamo. Alaman magtinda ken last year. Maselan last year. Ating pang-curfew. Alaman kaso last year. Pero ngayon, maluwag tang bagya. Nya sana, pakisabi ko po, saup-saup tamo, dahil nga anak yu ay paboren lulwal, nung kailangan, bagyan na mo, at inang mababakuna kay katamo. Ditak-ditak, mamilang tanang mapilang Domingo, bulan, adwang bulan, metong, dasdakal no rin may baksin. Dahil nga luwang baryo, migbaba na la, biro mo, king COVID, mas madakal tapak kayong balibago, mas madakal tapak kayong pangpang. Buri na sabihan, talagang dakal king baryo tamo. Lalo na medyo masko pingkabilyan tamo kareng compound, kareng misiping-siping balen. Kaluguran da ko po, dako bring mi kasakit at din pamilya yun. Saup-saup tamo po, nung kailangan ay palualan pa mo. Bagyan ng kapibabatan, misadsad tana. Ako po buri kasi sa ating sasakit. Aldoldo, lalong kaya po yung data, panalangin ko, mi babaya. Mi baba, dahil positive kaya katamo. Hanggang mas dakal na rin mi papaldan. At datang panahon, magbalik ta na kaya tipisamban, ala ng face mask, pwede ta nang mag-birthday, mag-piyesta, mag-Pasko, ala ng pigaganakan. Pero kailangan tapan dumalan kaya hindi takpang kapibabatan. O ito po yung pakisabi ko. Yung masikan na makakain, then mag-bijoki. Metong yung mic da pasa-pasa de. Pansin nyo kaya tiking pisamban. Hanggang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siyam la rin mic tamo. Hanggang agyo tamo, tamo. Baka nita mo, safe tamo. Ne po?
Eko pumimuhakan ako, kaluguran da kayo po. At kaluguran ko yung pamilya, tamang pombaryo. Kaya betala po rin kayong barangay, kapitan ng Poreng Konseho. Baka nita ayaw iwasan tamo. Abe tam, ibabatala ng masakit. Itastala rin mi papaldan. Eko masaya nung number 2 tamo, karas kayong COVID, kimbunga ngiles. Eta dapat makanya nakabilya nung makakalaleta talaga. Sa lalo na rin kay Katang May Mario. Bendisyonan da ko po at bendisyonan ko rin kaya kayong pamilya. Yung Ginoo manatili kaya kayongan at kaya ka antimurin. at bendisyonan ako ng Diyos, bendisyonan rin kaya kayong pamilya, king lagyon ng ikpa, paning anak, paning banal espiritu. Amen. Yung kaya katamong misa, midawne, umetamong idawon, yung kaya katang sarili, nung makananong gawa ng Yesus, yung pepakilala ng kaya katang Diyos, magpakabsi, at mibibigay king kayang sarili. Salamat King Diyos.